Lewat ten. Ya mat, oleh. Oleh 20 kilo ten. Sana cukup ya. Kasak beri banyak solehan. Iya beri. Saat ya banyak orang mulai laku, angin tak nyaman. Oh. Gimana tuh juga lu? Lah ten kalangkong. Kapura tuh bosan kok. Ayo ya. Iya mat. Lek. Apa kak? Malahian duk lek. Bocang kok geng. Oleh buat nih. Oleh 20 kilo. Tak ada juga banyak sih mulai laku. Cak nang kok ngolok kok mi oleh banyak. Cepet randuk mata lah cuma lek tibi wah. Iya kok baca lek. Mak kok sita kerangok ngobak najak guna sorong alakian do. Ya. Jak menghabis sekiuning kok. Mak tambah hari tambah tak nyaman kulina. Tak nyaman sih borem maradur. Mata kalah kasih rasa kakanan mana. Iya mun tambah hari tambah narsis ya sosmed. Berarti kan berisi kali buri. Maksudnya buat borem maradur. Masa cinta ngerteng. Puh, mal. Kujak kudet romi tau kian aku HP. Cuman satia mal. Mun landi laki ki lebur tebar pesona sosial media. Pakunan di dua alasan. Mun tak kingki ngode nak orang main na. Iya masa satiana berisi panceng. Apa boleh 1 tahun nangko. Yuni diri lambat tak kasih banyak tengka. Cak pikir coba merajir ya tuh. Tak oleh. Pangali orang tak pada. Apa napone buat aja cara jadi tak ada bukti na. Mau nikah di Maturiki kan bisa jadi masalah. Engkau aja cala kertan di bukti mal. Tapi apa sih pada pangku ada dasar kenyataan selabanya ketetian. Ambu kah. Kata yang pengabas pancingan-pancingan di medsos. Marah mangkat mancing cukup marena. Olean. Taran-taran lu nih na. Ya jadi ya mbak nakapi man. Kak Matruki dan Mbak Yuni. Oleh apolong sapela tempong kok andik parlo nggak rekana. Puh, tahu ramala. Mun mbak na minta madruki deh temen bini na. Engkau tak aja men lasu bisa polong. Mun madruki katibi samu emu ana mi pakuna bolong aja entar. Boh, para apa man? Mbak Yuni ya laku kia ya. Iya njak ra. Mbak na kan tahu tibi satia. Kurang pelak ka madruki. Itina man, pesabar. Tak satia, pola lain hari bisa nyerap. Keng pasenga, cak lantor molos. Tonton Mbak Yuni petapa selaki bisa. Polan kadang ring bini, mun la kadung lesop hei. Bisa tetimung kora tak toro ocak kelake. Iya duduk rumah apa oleh. Lain pengaruh masalah marhum pak na mbak na. Mas kewan da omor, tapi parengin nutup mata kalau ben senang. Ngabes saki anak foto bunga dalam rumah tanggana. Akat dia mbak na. Tak perlu penting nasib man. Sabab pangeran nakar sila nodi. Mas teh bermaksud ben hikmah. Saya tak ketahui sengkok musobakna. Ya tina man. Kok tak bita-bita. Kok ki entar ke lain. Kabalaki kakak madruki. Tak perlu bi tambi ben onsok ana. Kun ngarep dia tengah sekeluarga. Kang kok lah sampurna. Iya lah malah. Tina sengkok antara desak dikit.
Itu naman kok terus ah. Iyalah. Sapurana kak. Nyatanya apa lo ning? Tanya apa lek? Insya Allah engkau tahu. Pokoknya tanya kapan engkau nikah. Karena sampai saat ini pun semua masih misteri dalam hidup ini. Punten kak, tanya compona Mbak Yuni kampung Tutuning. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lek, Cak apa beuy wah. Oh, Yuni bini nama Druki jera paling buat nalek. Buat loros, kisaran 300 meter jadi beda simpang 3. Ngiri, mari ngiri, beda rumah ketiga jera dak boleh jala. Oh, engki kak, sakalangkung ampun nutui. Iya lek, depada. Arya, apa pakai itu nalek? Mak pente ko se kapisen betong atau saya ketebu. Kurang ngoning kak. Mun tak kali ruas kingkir coba. Begitu, reka apa napa? Ditinggal terus dulu kak. Gila. Wah mal, lin belin na kelas kek. Petong atau saya ketebu kun ganggu mulai bedok. Mun tak keng lajen leburtin maratin Indonesia ya. Pesi saja dia, gak beli cintul. Oleh sakolam, alangoy madruki. Bayi Latina do. Cak meleng angkui pesena lakena. Tak angkui pesena rakyat. Mak bek na siya orasi deti koordinator lapangan. bek na apa lah kau ni mulai kelak. Mata sempat amasak beleka. Engkau ngakan apa ya? Melemiran lu kak. Engkau gelentar karesan. Terus karo mana marni sekali arojok. Buh, injek mun bek na lek. Parlo tak parlo saya lakoni. Biasa na laki na dateng ala ko sa din nakakanan. Wa imi jelek ke tak ada apa. Tahu sa mikir sini bening ngak jeri ya. Lalaki kun tau namang lo bila napak ke rumah. Tak mikir berem mapus nabi ini atau kuneng Roma terus. Oh, bek na pusan nengi Roma. Marah mo na lako ya, oleh tak nengi Roma terus. Duh tak lalambek kak. Engkau si terolak kue luar. King tak beki mo sebut na. Ya kapan na tadak lowongan naresengko siya lakwa. Lek, sing pok ria tak maki bek na alako, sabab tak teru bek na sara. Cukuplah bento kalakuan si beda Roma, bencak lopai beda. Ben pole kodrat tereng laki si nyari nafkah. Selama ki bisa ben sehat, ben bini. Nafkah si berem mamun sampai satia pakun odik pas-pasan. Tak norok kaprana beli tangke. Ya ceka Jakarta tando. Wak salewah oleh mobil oleh dari Jakarta. Saya kawan buat nakun pakun ngaria.
Ya cek kreditan dok, kok takut si tak kelar major. Pas beremas itu pak. Assalamualaikum. Paket. Mbak Yuni. Iya tuh pak Lek. Ini coba. Cih, mak buruan, nah sampean bocah ngasih persejalan Pak C. Iya iya we. Oleh nyaman mau libeti mobil tak otak kawat. Pola na mau nebret. Biaya na tak mudah boleh kan kui mulus. Pas era Pak C sing ngobengan mobil kan Jo. Iya yuni we ben lagi na. Harapa mengak benar. Bangki pun tan mak kok saya mengak Pak C. Cek cuman sama ken pon lumrah orang ngobu mobil kafe. Mungkin mon cuman lambok. Napa boleh sama ken cuman tak kedet. Apa tak gedit we? Tak bisa cash, kia kredit. Ki tinggal kalau terus apa C? Kon lakone pager kene. Pangkir tombu boleh. Wah. Padahal jera puru dateng majeng mal. Minta alas sesuatu yo. Iya mula biasa dor. Mau bok na. Bodor yang cakang ngalako kaca-kaca. Nganggure rasane. Deki au bagare. Bila banyak oleh na ikaere. Mal. Sengkok kelak pangarah aja dia. Keng mbak nih telepon tak ngangkat. Pak bedaya resan kau lho pak. Pas HP tak kibe. Berem atau lesah. Sing kredit mobil. Sengkok lah mari ayatanya kaca kanca soal DP na. Saya lebih bagus sebenarnya ntar TV pun lagi na. Anu pak, Kak Madruk ini kata kenceng. Takut tak kelar majer saben bulan nah. Napa boleh samangken cukup Sarah. Puh, mak kuno di rencana beri mula. Terus sesengkok ora kaca kanca. Mencara jadi ya suruh nyari lagu lain pei lagi na. Kalau aku tak bisa yang lagi jatuh pun. Mata mau lebih wat. Cepak sakin petengen. Iya mat. Koro-koro ki ya sambil masih nyari kasap. Kayak mani beten nah. Pes sebenarnya bisa sare. Mun beten tak ada suku cadangnya.
Munandi bini marah sengkok dah banyak tanggungan nak kana. Lasal sopa kun tabor. Mun kun tanggungan pangat terojok bi kebio kimat. Apa napo lelin belina bini rota karon ruwa. Misal lah. Apa Dor? Tina sa jalan mole lumat. Deki makat boleh menyaman. Rere Mat. Iya man. Ya Allah Guste, menteri barengan ontong. Andi bini sia sokor ka bedena si bodoh. Deki beranda ka beresa, bila sakit kacar. Mangkana cek cerlo cara rasana noreng. Bila to namun pangeran kare saya nganga abeuna. Oh tiba tepak Dor. Miring-miring marah jadi ya, tak capur lagi. Lah tenang, keturunan Raja Laut, anti tenggelam-tenggelam, ngambang selamanya. Beramah ya Dor. Iya. Pancing gugur mal. Dengan Raja Laut. Udah boleh nanya lek ka bobo. Mat, bojo pas makat acering mbok nah. Padahal furu udah tengah jurung. Iya ria ten. Buru mangka ada songkuna. Keng kok robu petengen apa kata se. Pocure boda adur banjang. Astagfirullah Mat. Payah jalannya mana mbok nah. Mata istirahat bae gelo. Iya baru maaf boleh ten. Cek abek tero. Ben banyak tanggungan. Tina langkot terus ya ten. Iya Mat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, mimpian, Pak. Iya, Bing. Ba ada lagi na? Sobung, Pak. Puro nih kamang kata cering. Tore na nunggu helu. Allah tinam taduk ya. Kabel lagi be ya, dikit soroka Roma. Engkau berdepar lona. Engki, Pak.